suritagol ɓe ɗo ɗen sonnaɓe ga e worɓe janamɓe. Go hiɗen andi Allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko woni al alimul hakim, ko kanko woni gando anduɗo kala hunde, ahata bi kulli shay'in ilma, mo huɓindiɗo kala ko woni gandal makko ngal, koka gandal makko ngal o andingal e ñeñƴal makko ngal ko ɗon o ndaari o tagiri ɗiɗo noneji ɗiɗi, oɗo gorko e sonnajo mbaadi no o muuyi tagirde no. O tagi sonnajo waɗi mo no o wa'irni, o tagi gorko waɗi mo no o wa'irni. O waɗi e sonnajo alhaaliji ɗi tawata si sonnajo respectali sharia on arɗo wi ko sharia on ari wi o respectu kon o perday o uno. Sabu noon Allah muuliri mo noon hino waɗi mo kanko sonnajo on ilaka leeɓi hoore haa ka honndu koyngal o fof kono ko gorko faala, kanko sonnajo ka hito makko ngon mbaadi ndu Allah tagiri mo noon, yaadu makko ndun fof muɗum ko pooɗay ɗum gorko e makko. Ko ɗum waɗi l'islam ali walnani mo shari'aji boyi ko honno o wuurirta ka leydi ɗo fiwata o fiti, sina ɗum wonay neɗɗo fitinowo min haythu la yash'ur, nokku ka o so'a andude himo fitinde. ino woodi e sonnaɓe ɓe ƴettali oɗo hijab, hara ɓe accitire ni hoore maɓɓe, hara bone janon ɓe waɗata bone janon, kono noon ɓe accite ni sukunu maɓɓe ndu, ɓe accitire ni yeeso maɓɓe gon, ɓe accite ni falaje maɓɓe juuɗe ɗen, ɓe accite ni belenji maɓɓe ɗin, bal woɓɓe hay sengo dow ton haari no accitiri ni. Kono si a ndaari ka haqiqa yeeso ton a tawa e bone janon ɓe waɗatamo, ɓen no woodi. Kono noon hiɓe rondi bakkatu, haysi ɓe watta bone janon ɓe heɓay bakkatu ko waɗo bone janon heɓata fi hon ɗum. Sabu noon gorko no wawi yiwde e maɓɓe ko faalete e sonnajo tawa on gorko mara sonnajo, ma hayso mo mari sonnajo, ɗum ɗo wona sabu kanko gorko on o fitino ha o ɗaɓɓoya wawɗo makko kanko sonnajo. No gasara o sonnajo moyi ka yaasi ɗo e sonnajo makko mo wari ka suuɗon hara mo wasafarji ɗi na gotum. No gasa e sonnajo on ɗo ka yaasi on ko non o ɓuri yide ngari mum, ko non o ɓuri yide darde mum, ko non o ɓuri yide yani façon yaadu mum, ko non o ɓuri yide, ko non o ɓuri yide. ɗum ɗon ɗen yejjindina mo sonnajo makko on ka suudu. ɗum wona sabu o ɗaɓɓa on sonnajo tigi, ma wona sabu o inna o heɓa sugu on sonnajo, ma wona sabu piiji boy, har no fof ko angal respectugo sharia mo Allah wi on. Hay on ɗon sonnajo hay so wimo feewi o feewa, on gorko yiwɗomo si on waɗo yi bone sabu ko yimo kon kanko sonnajo on, kala bone ko gorko on heɓi kanko sonnajo heɓa pourcentage mum. Ko ɗum waɗi min huna yati fawaidul hijab, ko ɗum woni arde nafoore surrugol sonnajo ɓandu makko ndu. Ko ɗum waɗi sonnajo hay si wona julɗo, si tawi koye ley konngol julɗo o woni ko ma o ƴetta hijab, hay si wona o julɗo. Si tawi ɗum ko ley konngol julɗo o woni ko ma o ƴetta hijab, fi wata o wonu kadi e ley konngol julɗo o wona neɗɗo fitinowo. Ko ɗum waɗi l'islam shar'ini oɗo ɗen hijab ƴettugo sonnaɓe ɗiɗo coñci, bal l'islam ko shar'inani sonnajo taw ko wonugol ka suudu makko. Ko si tawi ma la budda o yalta, o ƴetta noon ɗiɗo coñci o yalta. Ko ɗo sonnajo ko cuuɗi ɗiɗi mari, suudu makko ka o walata ɗon e suudu makko ndi o yaltata ɗum ka yaasi. Si o woni ka suudu goɗɗo yatamo wonɗo ka yaasi, gorko janano yatamo, aw so yalta ka suudu kadi o yaha ka yaasi wonayi gorko janano kadi on, sonnajo ko maroto ɗum. Si o yaltintini hoore makko ka yaasi ɗum o alasata ko heɓa bakkatu. Haray mo e heɓude bakkatuji ɗin sabu ko wonɓe janaɓe ɓe daratamo kon, sabu ko wonɓe janaɓe ɓe taskotomo kon, sabu piiji buy anga ƴettugol mo ɗo hijab. Ko hijabu arano sonnajo on ko wongol ka cuuɗi. Allah subhanahu wa ta'ala wi qur'ana fof e sunna fof komi yii kon hay nokku ka Allah innitiri manela innitiri gorko suudu ala juɗɗi ko sonna ɓe jeeɗi.
alay wa qarna fi buyutikunna onon sonna ɓe ñiiɓe ka nder cuuɗi moɗon allah wi wadkurna ma yutla fi buyutikunna jante konko jangete ka nder cuuɗi moɗon allah subhanahu wi la tukhrijuhunna min buyutihinna wato on yaltimɓe ka cuuɗi maɓɓe idan tabirat ji arɗi ɗin fuu cuuɗi ɗin ko sonɗa ɓen jonnaɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadith wonɗo sahihain mo abdullah bne umar filli nelaɗo maaki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ɓe maaki on fopp ɗon halfina goto ɓe lantete ko halfina kon ha ɓe maakoy wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha sonnajo no halfina suudu modi makko nun o landitoyta yawmal qiyama fi suudu modi makko nun idan ka sunna o ka qur'ana o ko ari kon ko wondema suudu ko fi sonnajo suudu ko fi sonnajo ina fi gorko hana ñallude suudu sonnajo kadi hana yalde suudu illa ma la budda minhu si wona tawata feere ala yono si tawi feere ala o yaltay o heeɓi haaju o tawata ko l'islam no dagini o yaltu ka mawɓe makko ɓen ka siɓɓe makko ɓen ka siɓɓe moodi makko ɓen ka alhaaliji ɗi tawata on tigi ma yalta e suudu hande kam noon o shar'inana o hijabu ɗo o shar'inana ƴettugol ɗi coñci ɗo yo yaltido ɗi coñci ɗo allahu subahana taala wi ya ayyuha nnabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'i lmuminina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayna wa kana allahu ghafuran rahima oɗo aya fof no andimo ko ayatul hijab al aya allati amarat bihtijabi nnisa bi akhdihinna bihijabihinna wa ihtishamihinna kono are ndaren kon nun aya o wi allah taw sappi nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam allah sappi nelaɗo ya ayyuha nnabiyu ko ayyu annabajo allah qul wi'an li azwajika wonande sonnaɓe ma ɓen wi'an sonnaɓe ma ɓen e ɓiɓɓe ma jiwɓe ɓen e kala sonnajo mo moodi mum gonɗini yani l'islam no yamiri no dagini yo gorko julɗo jombu sonnajo mo wona julɗo sharti hara ko yaho cooci hara mo rewayi mo wari ko rewete arna majus wona mulhida hara ko yaho cooci imma ahlul kitab imma ko yahudi imma ko nasara so tawi goɗɗo no jombi sugu on o juulata o horata o hajjoyta o fawaka ɗin ɗon piiji fof mukhatab walakin ida qamat la yuqbal minha kono noon hijabu on ko ma o ƴettam par ce que ko ley gorko julɗo woni allah wi nelaɗon ɓiɓɓe makko ɓen e sonnaɓe makko ɓen e sonnaɓe kala sonnajo mo moodi mum gumɗini allah wi yo nelaɗo yeetoɓe yoɓe jippin jilbabuji maɓɓe nin ko wiyete firi gantaji maɓɓe nin e dow maɓɓe oɗo aya ɓay o jippike ko jemma o jippori nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sonnaɓe andunoɓe aya on jippike ɓen jemma ɓay weeti bimbi modiɓe maɓɓe ɓen anditanoɓe modi maɓɓe anditanoɓe ɓay weeti bimbi ko coñciɗi ɓe mbarno ɗum gudeɗe ɓe mbarnode ko ɗen ɓe seeki ɓe moƴƴini ko ɓe ɓorno weeti bimbi modi maɓɓe tawi ɓe buumike ɗon har innetaki ko khilafu siko wajib ma si wona wajib ko ɗo mi yeeti on nane kala ka diina allahu subhanahu wa taala jogitagol ka ko ɗaɓɓata est ce que no yamira wona yawi ko siko farilla tun jogoɗa ay ɗo ɓeɗo landaki ene ɗum ko farilla noon ko mandubu noon ko mustahabu noon mo waɗi o mo waɗali o natoya yiite mo waɗi amrum min allah o yamirore iwrude ko asamanu jooma asamanu on yamiri nelaɗo on yo yettin ɓe andi ɗum ɓe tefali kon ɗum woni ñawornde ɓawa toon allah yamiri imtathalna mubasharatan ɓe ƴetti gude maɓɓe ɗen ɓe seeki ɓe moƴƴini himar ɓe buumi weeti bimbi
ko ɓay ɓe bumiti kisi gorko be andi ko oɗo ko ɓeygu an oɗo ko ɓeygu an. Allah wi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna. Yoɓe jippin e maɓɓe ɗi jilbabuji par ce que Allah no andi ko ɗum waɗi e o sonnajo o fof ko shahu ila ka leeɓi hoore ha ka hondukoyngal ko shahu. Si o waɗali ɗum fitna memminoto, so o waɗal ɗum wone neɗɗo fitinowo. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ma taraktu fitnatan darra ala arrijali min annisa fa inna awwala fitnata bani israila kanat fi nnisa fattaqullaha wattaqu nnisa. Nela maaki ɓe accali fitna ka leydi ɗo ɓawo ɓe feƴƴinde lorrowo gorko ha hetti sonnajo. ɓe maaki fitna ara noon ka bani israila kaka sonnaɓe iwruno. ɓe maaki hule Allah hulon ɓe sonnaɓe. Fino yo ɗum ɗo woni yo ɗum tabitu fala bude sonnaɓe ƴetta hijabu. Si ɓe ƴettali hijabu tun gasata. Si sonnaɓe ƴettali hijabu worɓe ɓe heɓata kulol Allah subhanahu wa ta'ala abadan tahabbuɗo. Si sonnaɓe respectali yaadu maɓɓe ɗum worɓe heɓata kulol Allah. Si ɓe respectali konnguni maɓɓe ni worɓe heɓata kulol Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala wi naare ɗo ka yaaduba ka konngol ba fop Allah no jippini qur'ana fi mum. Allah wi ɗum ɗon ala siyaq yani nisa in nabi sallallahu alayhi wa sallam fi sonnaɓe nelaɗo ɓe ngal woni yedde ɗo ɓaale pellet sonnaɓe fop ko hor leydi Allah ɗo ko ɓuri hulde Allah ko sonnaɓe nelaɗo ɓen. Allah wino nelaɗo ya ayuha nabiyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wad-dara al-akhirah in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wad-dara al-akhirah. Jon ayat ɗiɗo arde on Allah wi nelaɗo yeeto sonnaɓe maɓe so tawi ko faala ɗon ko aduna e juɗɗe cuɗari aduna e belenduruji aduna are Allah no mari ɗum Allah jonna yon. Si tawi noon ko faala ɗon ko Allah e nelaɗo e galle ɗel akhara haray Allah hebilani goto be e mum baraji molanaɗi ka makko. Ko ɗen ayaji ɗon jokkodiri ha Allah subhanahu wa ta'ala wi ton fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Allah wi sonnaɓe ɓen woton ɗatin konnguli par ce que no woodi e worɓe ɓe ñaw zina woni ka ɓernde mum ñaw zina ton fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. A wowlay ɗatina tun ɗum ɗo ɗen ɗipiji ɗo ko sembinayɗi hijabum ko renayɗi hijabum har nabbi mu jarata ɓornagol tun linsere nde ko wonayɗi sabu linsere nde heɓa valeur renoɗa noon sabuna noon si a wattali hakkil worɓe ɓe jokkete par ce que sonnajo mo gorko jokkata on ala lutti si sonnajo renike tawi mo reeni par ce que no woodi e worɓe ɓe ñaw zina woni e mum no jinda e quartier ji no jinda e boli no jinda e tarawoje ɗen kaɓe heeɓi kaɓe profita o ɓe profitay. Joni noon fi wata jaɓu goɗɗo profita e jungo ma fala takhda'na bil qawli wata ɗaatin konngol wata wowlu konngol ngol gorko heɓirta tamaw e ma wondema hi o wawi yande ma o wawi humpitade ma sabuna noon si ɗin ɗon wonali hay hijabon ɗum o yonata awi wadde hijabon hande kadi hijabon hunce ko hijabo waɗana ko ɗum ronka latade sabu honɗum angal renugol ma ɗiɗo ɗe fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Yilti ɗo kaka ɗatingol konguɗi fala budda sonnajo zera konguɗi makko ɗi wowla konguɗi andaɗi l'islam on andi so ɗatinayi konguɗi o fottinayi konguɗi ko modi makko nayi o fotinan konguɗi mo tawata wawa yande e makko hunca hurma makko on. Yilti l'islam ari reeni yaadu makko nun kanko sonnajo nde gandi annabi Musa alayhi salatu wassalam nde o arno Madiyana wari o tawi woɓɓe no ƴogude o tawi sonnaɓe ɗiɗo to o wi onon ɗo de ko non no ɗaɓɓude ɗo walamma warada ma a Madiyana wajada alay ummatan min annasi yaskun wa wajada min dunihim imra'atayn tadudani qala ma khatubukuma qala ta'ala nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir.
o inono ɗo ko non ɗo wadde ɗo ɓe wi men falaka yade men jillunde e worɓe janamɓe ɓen tawi ka ƴoogete ton ko worɓe ɓen no ton ɓeɗo jiwɓe ɓe falaka yade ɓe yollitoyo nder ton joni noon ɓe mara gollanoɓe baɓe maɓɓe nawyi ɓe mara koto ɓe mara bappa ɓe mara wawɗo dankade ko ma ɓe yalta ɓe ɗaɓɓoya ɓe noon ɓe yii ka worɓe janamɓe ɓe woni ton ɓe wata yade ɓe jillo ton joni noon si ɓe ƴoogi gayni ko hayre ombirte si nde on mbama kamɓe wata uttude ɗum tawi ko maɓe wona sera no ɓe gayniri yogude kamɓe ɓe ara ɓe joga ɗo e woynu ɗum omɓe on tuma fasaka lahuma summa tawalla ila dhillu on tuma o ƴogani ɓe kanko annabi Moussa o ƴogani ɓe o yehi kali ɗowdi ɓe yimmi juɓɓe mbiya ɓe yeeto e baabe maɓɓe ni ha hande de menen mi yii gorko tiiɗuɗo waɗiɗo ni ko on ƴogani men ɓe maɓɓe neli ɓe yahanemo innoyo ar par ce que ala neleteɗo sina juɓɓe ɓe maɓɓe nawyi ala woɗɗo sina ɓen ɗon jiwɓe ɗum karama ko ɓe yaltinay ɗo masala ko honde tuma dagi sonnajo yo yeeyu ɓayɗen andi hande pellet so yeeyi ka marché e recensi sonnaɓe yeeyoɓe worɓe yeeyoɓe ko ɓe ɓuɗude ha pellet ko rewɓe yeeyoɓe ɓuɗude ka marché bal hay ka voyage gol ka avion je ka otoje yawgol to yaa to a taway ɗum ɗo allahul mustaan joni noon karma ko ɓe yalti o masala ko woni tuma dagi debbo yaltu ɗaɓɓa arsike ko piiji ɗiɗi ma tati gogo tawa o mara hay goto fawtoto ɗum o mara hay goto fawtoto ɗum ɓay ko ma o ñaama andi ɗo ma o yalta ɗaɓɓe arsike o mara moodi woɓɓe noon no mari ɗo moodi sista si ɓe alano par ce que ɓe mari moodi maɓɓe waloto bimbiɗano kamɓe ɓe warba bantuɓe yaɓe ñalla yiide yeeyugol ɗo ɗen e dambuɗe magasin ji e dambuɗe e bureau ji ɓeygu kaari no wawi defude bantu wara kanko mo waali ka suudu kono Allah andi ko bantu du wona yeeyede ton donc andi on no sitta si alano moodi sonnaji ko heɓirta moodi ko hiwam ko dankom ko yurminam ko ɗum heɓirta moodi taw o wonay ka suudu moodi makko yalta accanamo dépense ɓeru ko mari kon o defa ñaame o danko paygo ko o moƴƴintina to ha moƴƴa nde moodi makko artamo fowti fi ka moodi makko foto probléme mo marɗen on en ari e nden toɓɓere hay goto fotaki na sonnaɓe ɓen foti na worɓe ɓen foti ɗullele ko sonnajo on fowtoto fi ka gorko on fowto joni noon fowtoto ɗon si yangi ɓuuri hanɗo fotade on ko kanko hanno fowtade kanko o yangi ke ɓuuri moodi makko homo fottoyo e hande kadi ko ɗum mo yiɗa o si ari mo ben walorde sengo no ronki donc na noon le hanuno en ari e nden toɓɓere joni son am hallu shahid on baabe maɓɓe neli ɓe ari wiɗen karma ko ɓen ɗo yaltini hukum gogo ko yo taw hara on digi mara ko fawtongo ɗiɗi on haro jillondirta e worɓe janamɓe haro jillondirta e worɓe janamɓe few hina argol ɗo ɗen moƴƴina ɗo ɗen bantu ha moƴƴa ma moƴƴina ɗo ko ñamete ha moƴƴa hino mari worɓe janamɓe e siraɓe seno reɗo hara woɓɓe no ɓarora telen ɗo woɓɓe no ardira telen ɗo woɓɓe no mottira ɗo ma woɓɓe no soppira telen ɗa on digi no yi ɗum ɗon dagaki lastihya sonnajo goɗɗo e maɓɓe aroyi hay ko ɓe ɗiɗo goɗɗo e maɓɓe aroyi tawi annabi Moussa kale leggal no ɗowdini ɗon kono gonno ardi fa jaat ihdahuma tamshi ala istihya o ari mo yaaru hulɓini moƴƴa no yo fa jaat fasfi on no sonnajo ka gorko janano woni arde nayi gorko janano yi forme makko hinayi gorko janano yi ko dimboto ko hinayi war ɗon himo moosa imo labina mo fotina e fa jaatu ihdahuma tamshi ala istihya karmo koɓɓen e oɗo aya ɓe yaltini ñawoje ɗiɗi ɗo jente fota aya ñawore hersaka yaadu e hersaka wowlugol ɗum fof ko nder oɗo aya on manan ko yalti koye waqfu on fa jaathu ihdahuma tamshi ala istihya ɓe waɗi waqfu ɓe dari ay tamshi ala istihya mo yaadude e hersa yaadu makko ndu wondi e hersa ko l'islam yamiri kon waqfu o immitoyo ala istihya in qalat e dow hersa kadi o wowliranimo naargol nde legullegunno ɗon e jarata nala toon kono jogani men ɗo joni babe ano nodde on ka suudu o koye yaw na ɗum dey ala istihyain qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqayta lana
babe amen noddude ma ya yahu o yoba ma joddi ko yarnanɗamen ko karma ko ɓe maki ɓayɓe fokkidi ko annabi Musa woni yeeso kanko woni jiwon woni ɓaawo tawi ko kaaƴo yo ƴettata si hewti ka wirasi ko kaaƴo yo ƴettata o waɗira ni kaaju ngu si en annabi Musa ande ko ɗo rewrete nayi ɗum de gauche à droite way an ɗum fof holli ko wondude e hersa par ce que tawi o ari ka arande lawol ma o yewtamo kono o yewtirimo ko hersa o yewtirimo ɓay fokkitama siko sonnajo wonno gorko woni ɓaawo ɗum waɗi sonnajo wonta imamu silano julde nden bonay donc ɗiɗo woligol hersa yaadugol hersa ɗuɗo ɗen ko wallitoto ɗum sonnajo mo hijabu on yo hijabu makko on heƴƴu e makko wona sabu o reeno ko ɗum waɗi ayo mi yejjitali mo Allah subhanahu wa ta'ala addi kay ka sot ahzab ɗa ko yamin on nen woni dhalika adna si tawi ɗum ɗo o woni sonnajo on ƴetti hijabu on sonnajo on surri ɓandu makko nun woni gonga dhalika waɗugol ɗum dhalika on ko ta'lil waɗugol makko kanko sonnajo on ɗum ɗon adna ɓuri ɓadade an yu'rafna nde kanko sonnajo julɗo on anditete sonnajo julɗo si waɗali hijabu hare o anditaka hare mo faytini dhalika adna yu'rafna fala yu'dhayna hara o lorraka ko ɗum fanda yu'rafna ko ɗum fanda yu'dhayna yu'rafna on ɗon ko coñci ɗi o waɗi ɗin exemple joni ɓeygu Alaji Mamadou e Oustaz Abdoulaye e ɓeygu monsieur Pierre e monsieur Paul ɓe fotti ka tarawɗa ron kisendirde kon boni julɗon kon boni sonnajo julɗon hare o andama si tawi mo be maɓɓe fokkiti makidi mo be maɓɓe waɗi jippo mum waɗi débardeur um hay goto waɗa goɗɗum ka hoore no accitirni hoore mum ɓe fokkiti mo ɓe jogui debbo no yaade ka makidi kono sendirta gorko sonnajo julɗo e sonnajo mona julɗon den ko hijabu on ƴettugol coñci l'islamu ɗin ko noon dhalika adna a yurafna ko noon ɓurta ɓadande sonnajo julɗon anditete iden so anditama noon fala yudayna o lorretaki ɗon haray gorko hande kadi feƴƴiwigoma ma fotte makko waɗa ni kollu ma dar inna otowal ngal yo dar otowal ngal dar o ƴawaka nder oto innamo konto on ɗa fokkitude andi kade accata yaade kam men ƴettiɗo numéro an on noddoyalam par ce que sonnajo si woni tun hande kadi worɓe janamɓe ɓen jaaɓodirima hara o lorrama joni noon hande kadi so ƴetti ɗin coñci makko ɗon ɗum ɗo wonay saabu on lorra ɗon hara o iway kono ko ɓuri hulɓinade kon hande a nanay hay ɓorniɓe hijabu no yani e ɗin piiji mi anda ko gonga ɓe ɓorni e mi anda si ɓe ɓorni tum ɓay no foti e sino weli ɓay hande façon ɓornande nde buyɗo ɓorni ɗo moƴƴi tiggi ha moƴƴi si a yi no wakki ɗo sakum sa jokkiɓe aka ɓe naato e taton a ennayi subhanallah fi honɗum nden ɓornande ɗon ko ɓornande labade ɓe buyno ɓorni noon sonnaɓe buy woni noon ɓe nat ɗum ɗo no laba ɓe cuɗora ɗum ɗon kamɓe kadi hande kadi fi yeddirgol ɗum allahu subhanahu wa taala ko ɗum si Allah watti ɗon wa kana allahu ghafuran rahima Allah subhanahu wa taala ko yafro ko hafrowo ko yurmetel ko wonde tuma ɗum wonta si sonnajo on ƴettiɗi coñci makko hijabu ɗo o reeniɗi konnguɗi makko ɗo o reeni ndu yaadu makko ɗo o hiwi hoore makko Allah yafotomo Allah yurmetemo amma noon si ɗum wonali sonnajo accitiri ni hoore muɗum ila o jibina ko ila ka woni jiwum o accitiri ni hoore makko o accitiri ni buse makko o accitiri ni yeeso makko o accitiri ni sukunu makko o moƴƴintinto ha moƴƴa o paro ha moƴƴa o yalta o weeɓito e yaasi on na e hinolam oɗo wuriri ni ha ma yi taw Allah subhanahu wa taala haro naati e konti jani ko ɗum waɗi no jeeyay ko holli ko hombo ƴettata hijab ko an o sonnajo kecco ɓir sonnajo ko fewno ka o fuɗɗi foƴƴude ɗon ko ɗon o duwa ƴettude hijab ko ɗon Allah faalama so yehi ha o heɓi 60 ans 65 ans 70 ans haray hande kadi coñci yaasiɗi mo faala o wallinedi ko l'islam signalino ɗum ɓuran ko fewno ka won ɗon jiwum keccum fewno ka o peñoto ɗon taw no ɓowri yor fewno ka huccitoto ɗon o yaa mo beɗaramo ɗon ha o muutoyo
ko ɗon o ƴetta coñci ɗin o liɓa e makko ta si gorko fewtini yitere anda ko woni nder ton no rawni no ɓawli o anda ko fen noon o ƴetta ɗin coñci ko jonnon nokkeli go buy ko tuma hewde kadi wallinte ɗon ɓe ƴetta fotta ɗo jiwon no wondi e pati mum jiwon no ɓorti ha moƴƴi pati no tiggi ha moƴƴi joni noon pati o yetanoma yo itti ko jiwo yetano yo ɓorno allah wi wal qawaidu min annisai illati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junahun an yada'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina ɓen sonnaɓe nayeɓe sonnaji heɓi duuɓi 50 ara o nawi on no jibinta hande kadi siwana hara ko mu'jiza allah subahana taala woni wadde ɓay kanko mo wawi sugano sonnajo annabi ibrahima e sonnajo annabi zacharia no min babil mu'jiza joni noon sonnaji sewɗi ɗin duuɓi allah wi yamirimo mo wa ittude coñci ɗin hande kadi keneyankoji ɗin o wallinatɗa ko buumino ko yeeso on par ce que yeeso fof ñuuɗike hande kadi gorko yiyatamo ta no faalama ñiiƴe fof solino mosata tawi ko ngelde du won ton hande kadi ɗum hay moosi goɗɗo darata hande kadi ko caniraɓe woni arde fijira on ɗon wawi ittude ɗin ɗon joni so on tawi on ndi ko fen ɗon warta o tiggo haray boni idan allahu subhanahu wa taala soto nur ado ayaji ado o aya ɗo seeɗa allah wi wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wi an sonnaɓe julɓe ɓen ɓawoɓe wadde hijabuji ɗin ɗo miɗo arde point ɓawoɓe wadde hijabuji ɗin ɓe ɓornoɗi yoɓe hippu guite joni en andi noon ko danger on joni par ce que sonnaɓe buumi ɓe hande anda alamo anda no yitere mum wayi ka sonnaɓe buumi ɓen hande mo anda no yitere mum wayi no fanɗi par ce que joni ɗen andi ko mi ala woldi no wiyeteno joni ko buuma ko yaltina guita ɗen joni noon no jiya e ngari sonnajo yitere ngari sonnajo si guite ko foti e guite mum ko ara o labitaki ko yitere taw no janɗi ko ɗum allah subahanahu wa hurun in ko yaaja guiteɓe ko hurul ayni en donc si tawi noon de guite ɗen no yaaji no foti no laaba on tigi buumike ha moƴƴi yaltiniɗen guite ɗon ɗum ɗon tu yo ni ko gorko feetira fi on tigi iwtira ɓaw makko joni noon on no so yaltitini guite ɗen ko ɗum wa hippata ɗe allah noon wiimo yo hippu guite e hoore kon tigi ɓonto hijabe kon fof ko yo hippu guite ɗen kadi wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wona de wonde ko worɓe to hippata guite rewɓe kadi koɓe hippu guite hippugol guite on ɗo koye piiji buyi ɗum ɗo kadi koko renta hijabu mum woni arde ɗo sonnaɓe buyi no woodi ɓe ɓornoto hijabu ha moƴƴa kono ɓe hippata guite nafiɗalgol gorko jananogoy ɓe hippata guite kaɓe yiya woɓe e cuuɗi yimɓe ɓe longi ɓe andi ko won ton ɓe ara ɓe seera moodi maɓɓe sodanelam hunde kadi so ara ko toɓe ay ɓe yoyi ɗum allah no wino ɓe hippu guite ɗe si ɓe hippuno guite ɗen si ɓe yehi ka kaari ɓe tan koni ka makko idan si innama hippugol guite ɗiɗo piiji fof no naati nder toon taw si ndaarugol ko harmi gorko janano ma ndaarugol debbo janano naati ɗo idan wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna hippugol guite ɗen no wona saabu reenugol farjuji ɗin hiɗen andi wallahi sonnajo rewirali allahu subhanahu wa taala ɓawo aqida ɓawo woɗɗitade shirku billahi subhanahu wa taala o rewirali allah ha hewti reenugol hoore makko e gorko janam sonnajo mo humanamo dewgal hana humpitade ko arun alayha no jeeya e ko aññini yo sonnajo janano firta wudere mum gorko janam no jeeya ko aññini yo gorko janano firtan duhol mum sentirol mum gorko debbo janano taw dewgal humaka hakkunde maɓɓe no jeeya ko aññini ɗin ɗon piiji joni noon wonɗum wonta saabu ha ɗum ronka wadde si guite ɗen hippike farji o reenoto si guite ɗen hippike farji o reenoto allah subahana wi wala yubdina zinatahunna hara ɓe feññinaari cuɗaari maɓɓe nin oɗo aya no jeeya e aya wonɗo saabu karamo ko ɓe lurri si tawi yeeso ngon buumugol ngo ko farilla e simana farilla e se zina on ka yeeso woni ka ina ka yeeso woni ɗum khilafun arid awwo min woye wata wadde hasmo khilaf
hande gari goto ben dade ko ɓuri yirude ɗon o yara tele no kono noon mi wi'i sonnajo mo duwa buumude ilaka leeɓi hoore ka haka honduko e ngal o rewira ɗum Allah buumugol yeeso ngo ɓa pellet si en daari en tawa yeeso ngo no mari valeur e ɓandu makko no fadi ɓuri ko heddi ko yeeso ngo sonnajo ko yiiɗa e makko o saali yeeso ngon taw haray ga saali ko mawdi e yeeso ngon no fotiri o no laba o no gasi aye ɗon tawa forme o no laba sukundu no laba so huccitiɗa yiɗi ɗum ɗo kono fewte ɗo ye subhanallah na ɗum ɗo mi faala no gasa kadi yiyamo ha ɗum ɗo fof taw o fewta ɗum yeɗɗo de no laba andi yeeso ngo no mari ɗima molanango ko ɗum waɗi haray kanko sonnajo on wona yo tawi ene ɗum ko farilla kana farilla ko yo rew reweteɗe fof yo suuɗu ɗum o ɓadora ɗum allahu subhanahu wa taala wala yubdina zinatahunna allah wi illa ma dahara minha wadde o ɗon walyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna nari ɓurano nooni ardude ɓurano ni seɗirde ɗum ɓurano ni yamirde ɗum an sonnajo ɗo dowanande ɗe yayeje walyadribna allah yoɓe piyu yoɓe liɓu bi khumurihinna ala juyubihinna yani khumur koko suddete ka hoore ɗo jippolega wiyete khumur ko yani koko suudete ko lasi bere nden jamma khamr fiyon ko suddayde haqqil jonnon ɗi conci sudday ɗi ɓandu ɗum kadi wiya khumur ay wal yadribna bi khumurihinna ala juubinna ko ɗe becce ɗo wiyete juub yani ko ɓe liɓu tiggaje ɗen ɗe rewra ka becce ɗe jippoyolega ko ɗum allah subahana taala yamiri sonnaɓe wala yubdina zinatahunna illa li buulatihinna on tuma o soggi ɗon noon ka suwatu nour ko homɓe hande kadi on tigi yaltintinta ɓaawo ɗum si o suumike ko hombo hande kadi duwamo yi'ude no jeeya emo duwakama yi'ude an o sonnajo mo qur'ana jantiɗo mo buy wattana hakkille sonnajo keefeero duwaka yiide sonnajo julɗo sonnajo keefeero duwaka yiide sonnajo julɗo alay wa nisaihinna ay heferɓe ɓen si ɓe jonnaɓe heferɓe ɓen si ɓeyi sonnaɓe julɓe ɓe ɓe yaaɓe sifanoyo modiɓɓe maɓɓe ɓen hiye miɗo yi sonnajo hande on no laba si hay sa yi ali sonnajo si sonnajo mo waɗi joni sifanike ma ɗo fi sonnajo sifike fi makko ha so wattali hakkille tan hulɓinanimo a wiya kisa ene kon toon hoɗiri sa andi ka on hoɗiri ñande ko a nana tummodi ma liɓoyi ɗon haɓɓere goro ko ɗum waɗi sellata haysi wona sonnajo keefeero sellata ka sonnajo julɗo sifano moodi mum fi sonnajo ko inna himo laba himo foti on no mari darde on no wawi janggude on no wawi ɗum e ɗum ɗende hay rewɓe ɓen si ɓe ari ka moodi maɓɓe fuɗike sifade fi kaarijo kaari no wawi bayanama kaari no wawi ɗum e ɗum a yiya kisan gorko on change kisan couleur hay goto yiiɗa ɗum ɗon donc ko ɗum waɗi sifodirtake na ya yawi a sonnajo aroya modima ene ɗum anndi sonnajo kaari hiye on no mari sonnajo labaɗo hara naadi modima e tana a naadi hoore ma kadi e tana so en ɗen kisan jonni ɗon numéro makko o noddiyamo kisa ene comme woni anndi komi woni modibbo kaari o allah taw kulol allah no soriɓe sina ɗum haray yeeso toon on ko allahul mustaan donc ɗum waɗi allah watte so woni sa'ihinna no jeyamo feññinantake cuɗari muɗum sonnajo mo wona julɗo ma hayso ko sonnajo julɗo si a andi ko sifotoɗo fi sonna ɓe na feññinamo cuɗari mane sukuduma ɗum par ce que sonnajo no duwa parade filan sonnajo no duwa parade sonnaɓe ɓe hijaɓe duwa ande ɗum ɓuuri moƴƴude kon fof wallahi onon ɓe sonnaɓe ƴettuɓe ɗi hijabuji ala ko hani dankade ɗon ha hetti on miɗo andi sonnajo o yeehi jibingol docteur ɓe wonɓe waltade o jibina ɓen ɓenni an hiɗa buumi kono nanda ɓe buumi ɓe heddi an hiɗa danki hoore ma an hiɗa moƴƴini hoore ma woɓɓe ara ɗo taw ɗuuɓi ɗus woɓɓe ara ɗo taw ɗum sonnajo hana wawde no sonnajo ko dankitoto ɗo hoore mum ha yeɗɗa fi moodi makko na de kadi fi goɗɗo goo na fi goɗɗo goo donc ko ni ɗeɗo ayeji fof ardi holliri en ko ɗum ɗo wiyete hijab ko ni sonnajo hani wawde hande kan noon ɗiɗo coñci si ɗi ƴettama ko fi hon ɗum ko fi ko hulawata ɓuuɓu konta ɓuuɓu ko fi wata wonde yano e zina
kuni di conjuɗa ƴettere ko ɗum waɗi Allah subhanahu ko zina on har min taw so wadde o yamiri wasail jini zina ko noon e haya on ƴettugol conci ɗin ɗatingol haala on e yaltugol ka cuuɗi jinda ukkondigol worɓe janamɓe ko ɗon ɗe woni wasail jini wasail jini ko ɓawa haya on harmina ko ɗum waɗi ala ko Allah cangi o howi o heedi ha hewti yandugol e debbo janam naare Allah shar'ini gogo taw premier sonnajo nayo yaltuka suudu illa li haja parce que ndarno Allah adirayo wa qarna wonone qarna ñiiɓe e wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula ñiiɓe ka cuuɗi mon wato weeɓitor wono jahiliyankoɓe aramɓe ɓe weeɓitorayno noon kono jahiliyankoɓe aramɓe weeɓitor kamɓe ko sugunnu pet ɓe yaltinayno sugunnu ɓe yaltinayno jonno enen ko sugunnu woni yaltude ɗum ko goo ɗiɗi on mi nanno ñande go goɗɗo goo no fira o aya tawi himo falji faljere sugumayri ɗula wo wondema wonugol sonnajo ka suudu na farilla wo seede mum Allah no wi ɓay wi wa qarna fi buyutikunna o waɗɗi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati l ula wonni si tawino ko fiyo ɓe ñiiɓu ka juuɗe Allah wattano ɗum noon ko holli wonde mo wonugol ka suudu so on no faala wona sina ɗum faala o yaltu tawi kanko aya on no funnangue mo hirnangue imma ko majjuɗo imma ko joguiɗo subha imma ko faala tun dartade sharia Allah oɗo aya ko holli karama koɓɓe ko ɓe yewta ɗo firoɓe guranɓe karama koɓe balagay usul koɓe yewta o aya ko wondema annahyu ba'da al-amri yufidu ta'kid al-amri annahyu ba'da al-amri yufidu ta'kid al-amri Allah wa qarna ñiiɓe fi buyutikunna ka cuuɗi mon wala tabarrajna awa karna on ko yamirore wala tabarrajna on ko haɗore karama koɓɓen ɓe maaki si tawi woni sugu ɗum ɗo ardi yamirore ali yamirde hunde haɗore ari konterde yamiroɗon ko tentingol yamirorde nde huuɓe awa joni si tawi ko holli oɗo aya ɗimmo jusu ɗimmo wala tabarrajna on ɗon holli ko tentugo wonugol ka suudu awa joni noon si tawi ka suudu wonta ko ma yalton aware ko ma ƴetton hijabuji mon ni si yalton toɓɓere higginde ɗon den holli aya on o holli en sonnajo nayi wontun ka suudu defa ñaama terminé warbugol tum maaroy ha ko ñaama maynugol tum woodi mo neldon en hirande nani terminé kanko la suudu no mari fonction wallahi amrul bayti la yaqillu an amril kharij suudu ndun sindu gollali yaasi o moƴƴata sonnajo rôle makko ka nde suudu ko fonction makko onno ko ɗon o gollata si sonnajo on golli ka suudu golle ɗe o hani golde ɗen ka suudu wallahi en hetta yaasi on no labira en heɓay fonctionnaire ɓe ka yaasi en heɓay cadre ɓe ka yaasi en heɓay ouvrier ɓe ka yaasi en heɓay kala ko ɗaɓɓa ka yaasi kono ko si cuuɗɗi golli joni ko sonnaɓe on fonction maɓɓe ko on point ɗon kadi majjiri en ka on point ɗon majjiri noon kadi tawi no hulɓini si tawi woni sonnajo e moodi mum ɓe fof maɓɓe ɓe yalta e bimbi imma ɓe ɗaɓɓi boydi ko defana paykoy koy imma ɓe defi ɓe waɗi ka frigoji si paykoy ko iwti ka lekko ɓe holli ɓe ko ɗo ara toon ƴetton wullita ɗo ñaamo hare nun suɗɗon ko bondu ko yirbindu ɗin jawdi ɓe heɓata ndin ɗon ko lette artanta ɓe sabu noon si ɓe mari paykoy joyi e goroy wiyon koyan janɗi koyan janɗali sa wattaraki ɓe mari teɗe écran plan ka salon maɓɓe si pay ko ara uddita ler vuli ɓe dara ko ɓe faala ɓe acca ko ɓe faala yoɓe andore ɓe yirbinde galle maɓɓe ɗe siko boydi kadi ɓe addi an a heeɓi a dankaki a sikuɗa yoɓay goɗɗo danko ta habbo ɗum sa yoɓi a heeɓi a dankaki a noddi goɗɗo ñallu ka suudu danko koko faala o watta par ce que a heeɓi a yurmaka kangadi o haƴju makko o yurmetaki joni noon sonnajo kon ɗum waɗata si weeti bimbi sonnajo duwaka walade ha e salli noddina subaka haro immaki sonnajo duwaka ɗum ha salli noddina subaka haro immaki ko sonnajo ko immodo e moodi mum ka naafugol jemma si ɓe naafi
leere finningol payko ko payko findinama na gorko on dankoto payko ko on say ko sonnajo immingol payko koy yobe goso yobe salligo yobe juulu yobe jangu ko rolu sonnajo non kasul gorko on si immike kanko ko immo nafa o janga qur'ana o janto indi Allah si mori fiya gogol tedo o golla si leer julgo ko hewti ya ka juulirde o liba wacca dépension ko biredi sodo e pijiri fo ko sodo e ko ittirte koje ko sonna jon tawa prépari paygo gorko ni taka julde gaso e ka julde gasa mo matton haaju kanko moko babbe ka julde mo mari darsu mo mari dum do artugol makko sudo ta sonna jon tippi dum do fu paygo ko itti koje be lotike be bornike be heyka lekkol o wallina dépense ko wallinta ko o wandira sonna jon no mojjiri o mo yalta o ya golle de son paygo ko no yuta ka golle ka lekkol ta sonna je makiti ari defi gayni wonciti suudu préparer ki fu paygo ko si ari wadgol be istiqbal jabbobe be nyama be juula be fawto de no inne 16h ko taw har paygo ko be ka suudu be jangata be jangude sika dudal be yata be janga be jangude de inne 17h ko taw modi makko kadi fandiki artugo taw o walike o danike o fowtike sunno laabi no woncita hino urna modi makko hewta nyamete makko no don modi makko di loto prépare be jodo be nara ko no fejje der nyallanga be anda situation sunnu paygo ko konku jangi konku jangal konku respecti programme konku respectal programme ko sondaji watta on contrandi so wadi gor kon contrandi be nara ka ellaji don be nara be tuva solution ellaji kondumar kono ko stay goddo no kasudu seno be fo be yalti kon lu wondirta ko be hewtu ka suudu si sonna jeerondi ke carton ila bimbi hakiki de no jawno o carton no jippino o carton no seppa sode to angoro yeyro yada détail dem hewta ka suudu kikida armo rondi fifa jaaron kala o landi rongude kof modi makko ronki kof hombe mabbe fotin tawya son gorko ngara walora da hande mi do ronki debbo mi hande hay gor susana bude jungo na son jango mi do ronki fewndo o saydo ene le gasirtani ha weta donc hanu hulbini mojja gurda wura dan fala budda o watta hakkil arte do ko pose dum mi wadi seeda mi arta ka hijab nafoore hijabo wiiden ko ta ondigi yotto e yanoy gole bon ko tan yotto e yanoy gole bon ndare nene men maryam al-battula alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala jarribi mo kanko o hebi biddo o maramudi kono ndare isa ko sotu maryam Allah intiri mo ciorte ngol yele hakke ko mari valeur hakkunde makko sayyidina jibril alayhi salatu wassalam de jibril arno ka makko wi Allah yamiri mo yo aro wada mo heba biddo konne maryam wi nomo konne maryam wi nomo asoto maryam jibril wi onno innama ana innama rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya min ko minela do yurdo ka joma fi mi wal heba biddo laabudo nene maryam no doguno yimbe mum ben fiyo aro tajo aduna o jokka dewal Allah wadhkur fil kitabi maryam idhin tabadat min ahliha makanan sharqiyya farsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala inna ana rasulu rabbiki li ahba laki ghulaman zakiyya konne marmawi qalat anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiya kuno do wonde symbol ko ete syiarul mar'atul muslimah asonna jo juldo si gorko wi ma gogo harada mari ella taw ka bornateri ma hida mari ella ka yaduma hida mari ella ka halama sina dum gorko janu yata ma si gorko jano ari tawi dari wadi ma panzan tappima haray ko undo nanne nyande o tappuma hare o tappino ma harda bari ella an sonnajo jano jon an sonnajo jano ko non symbol ma ko non shiar ma e gorko janano muhammad ali ma dewgal taw ko wi inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya mimmi moliki Allah e masida hul Allah ko du wadi
alal mar'ati hijab alal rijali taqwa. Sonnaɓe no waɗɗiɓe hijab, worɓe no waɗɗiɓe kulol Allah. In kunta taqiya. Kono jonno oɗo ɓay ko nelaɗo yurɗo ka Allah. Qala innama ana rasulu rabbiki liyahaba laki ghulaman zakiya. Min ko mi nelaɗo yurɗo ka jawma ma fiyo mi walla heɓa ɓiɗɗo laaɓuɗo. Watti ɗon kadi honno. Qalat anna yakunu li gulama. Ene yeeto lan ko honno mi heɓirta ɓiɗɗo. Walam yamsasni bashar, mi walo dali e gorko. Walam aku baghiya, yani mi heɓali moodi, mi humanaka dewgal, mi wonali kadi komi waɗo zina. Hino anda no Allah walliniri noon ila baba adama feƴƴi enene hawa heɓoɓe ɓiɓɓe ɓen fof ko honno ko gorko e debbo ko wondata e balɗi ɓiɗɗo heɓo. Jonno Allah mo yi mbadigo kadi mo faala mo wiide mbadigo kadi. Jonno nen Mariama ko ɗum na anduno o yaari wino faala mo waldo heɓa ɓiɗɗo mo andi si gorko si wallugol mo heɓa ɓiɗɗon ko ma o wonda e gorko. Hara kanko o faala oɗa faalama ɓe boni ɗum par ce que ko ɓe mbaadi baɗi adama o yaarimo. Woni ko honno mi heɓirta on ɓiɗɗo mi resaka mi waɗatale kadi zina. Harum sonnaɓe fof hande ko ɗum wolayno. Haren ɗen daɗi ka e daɗa. Wallahi ala ko wona gollede e saare ndi hande hetti zina. Ala hande kona waɗede e boniji e nde saare hewti zina. Ɗum noon no sakiti hande no sakitori o jorki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah laɓɓi e laɓɓina sonnaɓe men ɓe. Donc on tuma noon o wolanimo ndelal iwruga ka Allah subhanahu wa ta'ala ndaare wal Jibril wimo hon ɗum o inni kadhalika qala rabbuki ko ni jooma ma wi'iri yomi ar hono linaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Wonni ko ni jooma ma wi'iri yomi ar mi waɗira ko fiyo on mo wono ɓiɗɗo ɗo yo wono e maande wondema ka ɓudra Allah subhanahu wa ta'ala ala ko wawata. Ɓay ɗum woni wonni ko ñawore kadi waɗayde kono ɓaynene mbara ma ƴetti rennu kono no wonirno. Ɓaynene mbara ma ƴetti rennu kono no wonirno. Ɗum cobana ɗon manta ɗon teddi tawi probléme fus ala. Nene Mariama wino ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. E joom hara mi mayno ado hande hara sonnaɓe hande ko ɗum wiyayno. Hara sonnaɓe hande si gorko janano sudanike sonnajo en sidanala mayde nden ndi ɗum ɗo hara kono sonnajo wiyayno ma fiya yejjide hara mi andaka hara mi wodanoka taw sakko min Mariama mi ande. Hara Aissatu kadi ko ɗum wiyayno, hara Fatumata kadi ko ɗum wiyayno, hara Ruqayyat ko ɗum wiyayno, hara Ummu Kulthum kadi ko ɗum wiyayno, hara sonnaɓe fof ko ɗum wiyayno. Ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Kono hara ndaare hande ɗo e ɗo sonnajo ara mo ƴetti hijab en andi goni ka saare lande ɗen ara e piiji ɗin fof no arde. Allahul musta'an. Nene Mariama mapodi o hoore mum o jiɓi ko honɗum addi mo aduna ko honno hettirote ka yimɓe makko ɓe. Ene ɗo fattu tatu nayo ne e galle fattu tatu nayo ne goɗɗo heɓa fattu o ne e ɗon o miññita kadi fattu kun ne e ɗon oɗo ene goɗɗo ene kombo ene kunɗo pay kadi ko hombo ɓay kum hombo ni kadi ma wolotako anga renare fawa e goɗɗo ko faymo anga renare fawa e goɗɗo ko faymo. Allah subhanahu wa ta'ala hiwinene Mariama par ce que ko maapi ko no hewtirote ka yimɓe makko ɓen tawale o yaltidano ton o reedu ko yaltino ton ko kulol Allah o yaadi ko wonda e kulol Allah ko honno ɓe o heɓirta ɓe andirta wondema nduɗo waɗe reedu o yanganaki nuna kanko faggitaniɗo. Allah fa imma tarayinna min albashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma walan ukallima alyawma insiya. Ko ni Allah rinirimo ko bobo wowno dandimo wi si a yaltitiɓe fuɗɗi wolde wi min miɗo ƴettani Allah haadi mi wolata konngol hande joni lande bobo inomo ɗo kanko woltanani ɓayɓe fuɗɗike mo felde ya ukhta Haruna ma kana abuki mra'a sawin ma kanat ummuki baghiya. Oɗo aya no jeeya karma koɓe wiyata neɗɗo no hani renade
Pasal ɓay Mariama addi ɗum ɗon ɓe andiran ɗum yumma makko e ben makko. Sitano ɓe andiri ɗum yumma makko e ben makko, ɓenɗa ko ndiya rewti e ilol minen ɗum juhamin ko so ɗum waɗano juhi men. Musidɗo ɗo hani renade, an o sonnajo e an o duhiɗo ɗon hani renade fi on reenu teddugal ko iwtirta ɓawo mon kon. On to ɓen mo ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sawin ma kanat ummuki baghiya. Waɗi on ɗum fa asharat ilay, o sappi bobo on yewtide o. Qalu kayfa nukallim man kana fil mahdi sabiya. Direct qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Haka ɗum ari hetto. Annabi Isa woni hakkunde piiji ɗiɗi ɗo bobo on, mo duwa defandude Allah, mo duwa defandude nene makko. Parce que annabi Isa woɓɓe wi ko ɓiɗɗo Allah, idan ko hombo heɓini mo, hombo heɓini nene Mariama. Andi ɗon ko Allah no yuwa ɗon ka ta'ala Allah an dhalika uluwan kabira. Nene makko kadi no yuwa, parce que nene makko no buga zina. Allah no wiya no mari ɓeygu, nene makko no buga zina. Tawi ma o defanda ɓe ɗiɗo kala. Fa asharat ilay, ko ɗum waɗi ɗo fala budda suka koye aqidane ete finde laaɓude par ce que ɗum sukanede goɗɗo ko duwa hande defandude taw ko Allah. Si haqqi e ma on e haqqi yumma ma e ben ma e haqqi Allah o yani ko haqqi Allah duwa defandede taw o defandalde yumma makko taw ko Allah taw adi defandude. Qala inni abdullah, ko mi maccuɗo Allah na mi ɓiɗɗo Allah. ɗon taw fiyo Allah daɗu anda wondema Allah mara ɓeygu. on tuma noon so wiyoyle toon wa barran bi walidati wa lam yajalni jabbaran shaqiya. Idan nene Mariama daɗi, nene Mariama hisi. Ko ɗum waɗi kadi sonnajo no dilan neɓirali noon o wilan wo yehi ka labtan ɓe wi mo wondi e zina mo afwan mo wondi e sida. O wonnira moodi makko ala ɗo ɓuuri duuɓi 10. O wonnimo billahi ha hande ila moodi makko wiɗo gorko janano anda. O wi noon ko honno daɗita ndu muradu ɗo, mini ko danatama ndu o ko hakkude ma e Allah. Si tawi pellet Allah no andi hiɗa daɗi hiɗa hisi, Allah hisinta. O wi joni noon kanko anda min ɗum ɗo ko docteur ɓellante sen wodi no goɗɗum nangira goɗɗo harnagol lawol ɗo rewa na min andi ɗum ɗo. Ɗum ɗon ko siko landal dina landal mi jaboma, amma ngal ɗo landal yiide toon e docteur ɓen ko an noon e hakkude ma e Allah on andi ko ɗum woni nder toon. Ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala wi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sa huli Allah tun Allah renete ta ɗum mapini. Si tawi ɗum ɗo huli Allah renete. Idan no jeeya ko Allah subhanahu wa ta'ala hulirte renugol ɗiɗo ɗen cunci, renugol hoore mum ɓe worɓe jananɓe. Hara jaɓali yiitere gorko janano heɓa tamaw e maɗa ha sakko o tanta fi heɓugol ma. ɗum ɗon no jeeya ko sonnajo ɓadorta Allah, no jeeya ko sonnajo ɗaɓɓirta aljanna, no jeeya ko sonnajo heɓita martaba towɗo ka aljanna. Surrugol ɓandu makko nu ga e worɓe jananɓe. Mi sakkitora e toɓɓerden honɗum e o hijabu ɗo ɓornete ɗo ko hombo woni o. Par ce que jama on sendiraɗo ɗo hijabu ko ɗum wiyete hijabu ko heedo. Allah subhanahu wa ta'ala wi sonnaɓe nelaɗo ɓen wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dhalika atharu liqulubikum wa qulubihim. Ɗum ɗo ko sonnaɓe nelaɗo ɓen pellet sonnaɓe nelaɗo ɓen no hula Allah, pellet sahabaɓe no hula Allah. So woni hakkunde sonnaɓe nelaɗo ɓen e nelaɗo so lantoɓe landeɓe ɓawo hijabu ko taw yitere gorko janno yanata e debbo wiyete hijab fiye raɓɓinɗino. Wona de ɓornagol ɗo seere hoyi ɓornoɗo tawa sa yi on ndigi no yaha sudi busa makko ne sudi ɓandu makko nu hiɗa sudi fof no yaha waɗi e talon hoy ñenke no ɗo no waɗa taw gorko janno heɓata tammowo e maɗa musidɗo an sonnajo ko ɗo wiyete hijab. Wona de ɓornugol ɗo jilbabu e seere hoy ngaɗu koy ƴetta tiggo e molanto e jippina ka ɗuma ɗo ƴetta goɗɗum kala ɗo briyan waccita geecunkun ɗo wiya hinolan na ɗum ɗo woni hijab de. Nare ono ɓornori ɗo no fotiri ɗum no hara waɗani hijab koko pooɗi gorko janano e ma waɗɗa. Ko ɗum waɗi ko suguɗen ɓornande ɗo waɗi ha yahoɓe toɓen kadi ɓenɗon kadi watti ɓornorde noon ɓe wakko sako e maɓɓe koye ɓe waɗa e talon e maɓɓe koye ɓen mo ɓe yaltira ka yaasi noon ɓe yaha kaɓe feƴƴonare ɓe waɗa parfum kadi ɓe watta hoore ɗon. Bal sonnajo
jilbab makko na yo tawata no atiri gorko e makko na jilbab jalbuɗum labaɗum ni a o jilbab ma ɗo ko buy laba bal joni ko cuɗari nani joni jilbab ɗe andi molantoy koy ɓuri yor harno seeri juɗɗe nga ɓena kon slim on harno seeri juɗɗe yani ko paragol jilbab ko ɗon a ɓornede ko paragol no si goɗɗo ɓorna joni complet ñoyiɗa complet no ɓornade ko ɓoni ɓornorde ko fiyo laabe wala ɓornode fiyo Allah huli ko ne toɓɓe ɗon mi fala yo yirgu ko ɓornorte ko fiyo Allah subhanahu wa ta'ala hule ko ɗum o ɓorde fiyo taw hara yitere gorko janno no cikkotako e ma hande heɓa tamaw ko fi ɗum ɗon ɓornorte wona ya ɓorno tum fi a surri ɓandu ma ɗum ko ɗum si Allah wi qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum watti orɗo honno libasu taqwa dhalika khayr dhalika min ayatillah ma anda ɗum an o sonnajo ɗo wona ƴettugol tun jilbabum kum ɓorno dey ko yo wonu hijabu miɗo andi e leydi Murtani andi ka buumiɓe wonno ton si ɓe dari anta si ɓe hucci si ɓe fewtu ayna tum pita hun dari on ɓen on miɗo andi ɓen ɗon sina wonɓe kadi ɓen ɗon si ɓe yalti ka yasi ha ɓe natta gorko janno ƴatta ɓe andata si yitere no jandi anda si ko danejo anda si ko ɓalejo sonnajo ɓorno hijabu harɗa andi ko danejo ɗa andi ko ɓalejo ɗa andi ko sewɗo ɗa andi ko sembuɗo ɗum harna hijabu on ɗo ɓornaki hijabu o ɓornike noon linsere ko surra awra o amma no o ɓornaki hijabu ko heddiramo e gorko jana hara waɗal ɗum idan fala budde on tigui o watta hakkil ɗon on tendinoɓe compleji ɓe ɓornoɓe compleji hara ko sodaɗi to on ha moƴƴi paro ha moƴƴa ƴetta tigga on ko waɗa ɗo on ɗo na hijabu waɗi abadan konta ko hijabu ko ɗum waɗi cheikh al albani rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a himo jeeya e karmo ko ɓe yiwɓe wondema buumugol yeeso na farilla kono wallahi chartiji ɗi o waɗani hijabu ɗin kala sonnajo ɓornorɗo noon o daɗa e gorko janno o fuɗɗota ko jilbabul mar'a ƴeewi ndar chartiji jeetati ko jilbabul mar'a no jeeya ɗum an yakuna al jilbab fadfad hara jilbab on ko yaajuɗo ko fringantan hara on ndi no wawi sorde ton o sorto no jeeya mona jilbab on cuɗaka no jeeya mara jilbab on hina o transparent yani hara so a ɓorniki a yi ay nder ton haɗa ɓorni coñ hay simol yaaji kono hara si goɗɗoɗa mo woɗɗi o yiyay mo dariki ga dambugal laa to o yiyay won nder ton ɗumen transparent ko taw hara no tekki hino yaaji cuɗaka charte ji jeetati ñande sonnaɓe makko ɓen nayo kala ñande o jippino Makka ɓe yi sonnaɓe makko ɓen ko ɓe wawi wiide ko galaba imanuhu fatwahu ko ɗum da'ijo da'i ko yiw feeñamma e masala kon a wowla ƴetta ko ɓuri teddude kon par ce que si yani ɗo joni ɓay pellet ɓe fof ɓe fottani wondema ɓornagol buumagol sonnajo ko shari'ina ɗum shari on no jippi no yamiri ko ɓe yeddodiri ko est ce que ko farilla ma sina farilla en tant que da'i hay si a wiyay na farilla siko ɗum feeñamma kon taw har an ko goltira ko ɓuri tedde kon ɓuri hittude kon ko ɗum cheikh albani waɗi rahmatullahi aleyh watti hoore ɗon buy a yiyano dalnoya cheikh al albani wi na farilla kon taw hara ɓen maɓɓe ko ɓorni ko compule hay ɓe man waɗi compule waɗi tigga ɓena cheikh albani wi na farilla amo en bedde ɓe ara ha ka wi na farilla ɗon ɓe daro ɗon ɓe dallinoramo no non ko ɗum waɗi se daari mar deftere ko heddudine cheikh to way jiri fi wandema siko farilla ma si wona farilla wonni on no deftere nden en kasan mi andi te joni fi mare wala kulli hali sa janginde a yi ko cheikh o yewti nder ton kon a taway cheikh on o wi wona farilla ko min haythu l hukme la min haythu tadbiq wona fi wata gollitira wiide wona farilla ko ñawore nden par ce que si woni ko farilla tawi woni tabiti ko farilla sonnajo on si o waɗal tumbo mari bakkatu ko Allah si tawi tabitina farilla so waɗal wala bakkatu ko Allah joni noon ko ɗum woni tahrir mahallu nisa tahrir mahallu nisa ko ɗum probléme o kono noon min haythu lmashru ko mashru no shar'ina sen daari noon kadi ko ɓuri ɓadorde sen daari nususuji ɗin en taway ilal wujubu minhu aqrab yaaroɓe wiɓe ko farilla ɓe tawi no ɓadori tellen to moƴƴa noon kono noon min hina min taƴata ko karamo koɓɓen
kummaluɓe ɓen dari yeddodiri ton na Amaduri fuɗɗi ɗo jangude hanki arta taƴana ɗum ɗo jama komi ɗo andi noon ko sharia mo Allah shar'ini yamiri julɓe ɓen yamiri sonnaɓe julɓe ɓen yoɓe gollitir sonnaɓe julɓe nodda e ɗum ɗo sonnaɓe julɓe nodda e ɗum ɗo gollitigol ɗo ɗen masala ara ɓe accirali hoore maɓɓe ni nam hare mi hombira yewtere anden ɓen to Hamsatu mi yiyaton onon ɓe sonnaɓe ɗo secret mo anduɗon kono ɓay on tigi no hana annintinede fi honno tabitugol ka cuuɗi ñiɓugol ka cuuɗi ɗum mari nafooreji ɗum dongal e wakkande nafooreji on on ɗum marɗon sonnajo so tabiti ka suudu o fowtoto so tabiti ka suudu o fowtoto si tawi sonnajo gayni golle ɓay golle nder suudu nun tun tampinirta sonnajon e golle yasiki so gayni defugol ngol o gayni woncitugol suudu nun hande kadi ko wodanimo ko lootagol fowto ɗum ko nafoore makko go ɗiɗi on nafoore moodi makko si moodi makko hewtidi tawi kanko sonnajo mo ka suudu mo fowti himo deeƴi o ronka o walla e moodi makko no moodi makko fowtora ɗum noon si moodi makko tawi no sonnajo makko no hittini fi makko no teddini fi makko no wallitademo o ɓoosemo kala ka gatno kotta fof iwa on gorko ɗon o yejjitata on sonnajo ɗum ɗo wona e saabu giggol hakkude makko e sonnajo par ce que so yi probléme foyer ji men ɗin 80% probléme foyer ji ɗin ko angal andugol ko honɗum mo be woni rôle mum kono ni rôle gol ko koni rôle sonnajo joni noon gorko no mari ko wiyete garais sonnajo mari ko wiyete garais ɗin goto be si ɗin garais ji ɗon tottaka o ɗaɓɓay ka o tottira ɗe ko ɗum yiyata ɗo ɗen gorko jombuɗo no jaato yiya sonnajo jombaɗo no jaato fi honno gorko on wala heɓde ko faala e sonnajo sonnajo ala heɓde ko faala e gorko ko ɗum ade o yeey ɗum ɗi ñaaki sakaɗi ka yaasi ɗo ɗum no yaa o sikka wondema o haray gasi o hetto o ɗaɓɓata worɓe buy hewtata law har no waɗi ka ɓe rewata par ce que si ɓe hewti ka suudu ɓe wata ko ɓe faala e sonnaji maɓɓe mum sonnajo on no ronki kono no heɓita ko faala ɗum ɗo sonnaɓe no hani watte hakkille muɗum moƴƴa Allah wi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika honno la ayatin liqaumin yatafakkarun idan sonnaɓe ɓen kaka worɓe ɓen fowto kono ko tuma sonnaɓe ɓen fowti si worɓe ɓen fowto sonnajo maraka fowto wona e bureau wona e marché wona e société wona hay nokku sonnaji ko mari ko fowto ko suudu ɗum ɗo ko toɓɓere nde sonnaɓe ɓen duwa wattande hakkille muɗum ɓe sela marché ji ɗin moodi maɓɓe wona ɗaɓɓoɓe arsike illa allahumma an sonnajo amara ko fotama amara ko wallitoma ma yalta ɗaɓɓa arsike ɗum ɗon ko feere amma noon woodi e sonnaɓe ɗo hara pellet moodi maɓɓe ɓe no mari hara moodi maɓɓe no wawi dankade moodi maɓɓe mari kon dankorto kono kamɓe kadi ɓe haɓɓito ko ma ɓe heɓa ɓe wattida e moodi maɓɓe ɗo ɓe perda ko Allah tagiri ɓe ko fi mum dankagol moodi maɓɓe dankagol suudu moodi maɓɓe ɗum Allah noon lantoto ɓe ɗum yawmal qiyama mi torki Allah subahana taala yo Allah tabbintini ka ɗo diina yo Allah hollu en ko hani e makka warsiki en tabbitugol e makko yo Allah renan en sonnaɓe men ɓen e ɓiɓɓe men jiwɓen wa billahi tawfiq mi anditi toɓɓe ɗo tende mi duwano yewtude tan o yeehi hande nokkeli buy a taway ɗo sonnaɓe hara ko buumiɓe heɓe hittini janngol ɓe wakkili kono tawi ɓe mari ɓiɓɓe jiwɓe ɓen ɗon no accitirani ɓe alaka dankede e diina kam ɓe alaka rerɗinede fi sunna on ɓe alaka rerɗinede fi ƴettugol hijabu on ɓe alaka yiɗinede ɗum ɗon tawa kamɓe ɓiɓɓe maɓɓe jiwɓe no accitirini hoore maɓɓe kamɓe hiɓe ƴetti hijabuji ɗon kadi ko toɓɓere nde onon ɓe sonnaɓe hanɗo watta daki wona babajo on kippata no sonnajo no jiwo on ƴettira hijabu ko nenejo on donc jiwɓe ɓen kamɓe fuɗɗi janɗi noon nene ɓe nan toppitade maɓɓe kamɓe kadi andina ɓe important oɗo hijabu andina ɓe renagol e worɓe janan ɓe andina ɓe rentagol andina ɓe important oɗo hijabu nene maɓɓe no waɗande ɓe haqqil e on nden toɓɓere ɗon
nden non kadi nokkeli buy e cuuɗi ka tawata ko yimɓe sunna wonto yimɓe ƴettuɓe hijabu a tawa ɓiɓɓe maɓɓe juɓɓe no accitiri ni hoore mum sa wattali hakkille tawa ɓe nata toon téléwi ka tawata ɓe dara e piiji ɗi fopp toon ɗe no jeeya hujjanaɗoɓe télé ɓe ga cuuɗi maɓɓe nak si addali kama ɓe daroyay ka kawtal ko hadi bi tilka c'est la même chose ça révèle la même chose fusko serti ala idan ko ya ɓeygure ko gérete ɗum si a gérande allah antodema fimari yawmal qiyama si a wonɗo ha ɓiɓɓe ma juɓɓe boni ɓiɓɓe ma woro ɓiɓɓe boni hay si ange ɓeygu ma hiɗo reeni ɗo wakkili o nata e probléme yeeso allah subahana taala no wakkilorɗo noon ko non reeni to ɓiɓɓe momɓe bal ɓiɓɓe momɓe no duwa ɓurde on fi hon ɗum onon no gasa on teɓɓiti kamɓe noon koye ɗum ɓe heɓa kamɓe heɓa ɓe ɗum ɓe duwa yiwde ɗum ɓe jaɓa ɗum ɓuri teɓɓitiɓe joni noon si onon kadi on accitiri ɗum ni on dankaki ɗum on ne'ali ɗum on hollali ɗum no jeeya e mum no ƴettugol naɓa ka naɓi o yo janggo ƴettugol ɓiɗɗo ma ji o naɓa ka naɓi o yo janggo yo ƴet accidugomo yo wondumo o wondi o ɗum ɗo ko tana ko toɓɓere kadi nde hanuɗe wattande hakkille muɗum haray wa billahi tawfiq wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al islaha ma stata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa unib wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin